Dobar dan! Danas nastavljamo sa Banjskom poveljom kralja Milutina. Mojan, staro ime s korijenom moj, mene, moj, liči na mene. Radomir, ime je još uvijek živo od radovati se miru, obitavati, živjeti u miru i radovati se. Te Bratosin, to ime ne postoji više. To je jedno od mnogobrojnih imena bratoljublja, znači da liči na bratovog sina. Brat obitava živi i liči u blizini bratovog sina. Inoslav, jedini koji slavi, znači to je jedno od starosrpskih imena koje je vezano za nekoga koji je jedinac, hrane, odhraniti. Tjehojem, ime od tjeh, znači tješiti, biti utješen, neka je utješen. Bjeladin, bijel, korijen bijel označava za ljude koji imaju žutu kosu koja presijava na bijelu. Grubšam, od korijena grub, se misli na grubu kožu. Kada neko se rukuje ili kada ga dirnete za ruku, osjetite da ima grubu kožu. Po tim okolnostima su davana imena s korijenom grub. Te Njegoslav, nježan, obitava, živi, nježno slaveći. Rade je i dan danas živo ime, neka se veseli je njegovo značenje. Hrane, ponovo još jednom isti primjerak kao malo prije, neka hrani je njegovo značenje. Njegul, nježan, trga se od nježnosti je bukvalno njegovo značenje. Te ime Šolica, koje je nastalo kao nekim oblikom ponarođivanja imena Solomon, što znači na hebrejskom njegov mir, ali ovo je u suštini preoblikovano ime koje je prilagođeno prostoru i taj oblik danas ne postoji u srpskom jeziku, uopšte u imenoslovlju. Te ime Hranojem, slično imenu hrane, samo ima taj nastavak koji, vješati. Neka se vješa za hranu, znači ide ka hrani, ide ka nečemu što hrani. Bjelmuž, danas to ime ne postoji, to nam govori da je čovjek imao žučkasto bijelu kosu i da je bio muževan. To je izvorno značenje imena Bjelmuž. Danas nešto najbliže što postoji je jelo u istočnoj Srbiji Belmuž, koje je po nazivu veoma slično. Te ime Ilija, koje je poznato svima po biblijskoj osobi, ne trebam posebno da je prevodim jer je još uvijek živo ime. Te Vukoslav, jedno u nizu imena s korijenom Vuk, proždirač smrti. Stan, korijensko ime, koje danas više ne postoji, zaustaviti se, stati. Zadnje ime u porodici kada više žena nije mogla rađati. Danas još uvijek ima živih imena, ali samo žensko ime Stana, te muško ime Stane i Stano. Šarban je romansko ime, te zadnje u ovoj stranici je ime Ljubljen, od ljubiti.
Ljubijan je ime koje ne postoji više, uopšte ne postoji takav oblik imena sa nastavkom jen. Hvala vam na slušanju, do sljedećeg snimka. Zbogom!